I zdravo svima, ja sam Dule i dobro došli u klip i danas ćemo da radimo top 5 Android igrica koje ste vi preporučili na Facebook stranici, ja neke koje sam dodao, tako da možemo da krenemo. Na petom mjestu je igrica Soccer Car 2 or 4 players. Što se tiče ove igrice, znači cilj ove igrice je da možete da igrate sa 2 ili 4 igrača, u zavisnosti koliko vas ima, da li 2 ili 4, možete da igrate i 3 na 2 i 2 na 1, kako vi odlučite. Tako da što se tiče ove igrice, znači vi ste automobil, znači imate crveni plavi automobil i cilj ove igrice je da postignete gol. Tako da što se tiče ove igrice, znači igrica je urađena na principu igrice Pocket Soccer, znači nešto slično tome, tako da ko želi da skine ovu igricu može da ode na Play Store i kuca Soccer Car 2 or 4 players. Tako da to je to što se tiče te igrice koja je na petom mjestu, a mi idemo dalje. Na četvrtom mjestu je igrica Turbo Dismount. Što se tiče ove igrice, znači igrica je stvarno luda, imate je za PC, ali sada su ju uradili i za Android. Znači što se tiče same igrice, vi možete da se zezate sa ovim vozilom, znači imate početku da startujete vozilo i možete da pratite kako se ono kreće, zatim ono dolazi do neke prepreke i najsmešnije od toga što vi možete da vidite samo tu simulaciju kada preskočite tu prepreku i kada padne, znači vi možete da vidite tu simulaciju, što je stvarno super. Znači možete da stavite vašu facu, što je po defaultu, što je stvarno super. Tako da što se tiče ove igrice, ja neću više da vam otkrivam u ovoj igrici, jednostavno probajte sami da vidite kakva igrica zapravo, znači odete samo na Play Store i kucate Turbo Dismount. To je to što se tiče te igrice, što je na četvrtom mjestu, a mi idemo dalje. Na trećem mjestu je igrica Construction City 2. Što se tiče ove igrice, igrica je stvarno super, znači ko je igrao Construction City 1 zna o čemu priča. Sama igrica je dosta dobra, mape su dosta dobro urađene, vozila koju su ubacili su super, ubacili su i američki kamion, do sada su bili evropski kamioni koliko mi se samo čini kada sam igrao Construction City 1, tako da eto, znači nakon nekoliko levela možete da switchujete zapravo druga vozila, što je stvarno super. Tako da ne želim ništa više da vam otkrijem u ovoj igrici. Ako želite da skinete, idete samo na Play prodavnicu i kucate Construction City 2, a mi idemo dalje. Na drugom mjestu je igrica Stunt Rush. Što se tiče ove igrice, jako mi se svidjela zato što možete da boostujete vas, znači da idete ono još brže nego što idete u igrici i možete da vratite vreme unazad. Recimo, ako padnete, možete da vratite vreme za nekoliko sekundi unazad i da ispravite tu grešku, odnosno da ispravite vaše kretanje, da tako kažem, i nastavite normalno da se krećete, a ne da izgubite na toj stazi. Tako da to je stvarno super što su radili. Tako da što se tiče ove igrice, ne želim više da vam otkrivam, idete na Play prodavnicu i kucate Stunt Rush. I zbog toga je ova igrica zauzela drugo mjesto u ovom klipu top 5 Android igrice. Tako da to je to što se tiče ove igrice, a mi idemo dalje. Na prvom mjestu je igrica koja mi se jako svidjela, to je igrica Construction Crew 3D. Što se tiče ove igrice, znači možete da upravljate vozilom, skupljate zvezdice i dođete do cilja. Međutim, na putu vam se nalaze druga vozila koje treba da pomerite, duplim klikom na njih dobijate kontrole pomoću kojih možete da pomerite to vozilo i opet duplim klikom na to vaše vozilo možete da prođete sve te prepreke i naravno usput pokupite zvezdice i dođete do cilja. Znači igrica je stvarno super. Još jednom da kažem, znači ako želite da skinete ovu igricu, kucate Construction Crew 3D i skinete tu igricu. Tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa top 5 Android igrica. Nadam se da vam se svideo. Ako hoćete još ovakvih klipova, pišite dole ispod klipa i pravit ćemo najvjerovatnije za nedelju 2 opet ovakav klip. Tako da to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.